migaho keyo. Oganda makwar mag jowuoth okwamo e lap mar ndeke ma Moi e boma Mombasa kaluwore kod ng'anyo mag jotich mago ma bende tiyo e alap mar ndeke no. Kaluwore gi jotijego, onge ndege karachiel ma pacho ka mosego kata wuok e pauno chakre saa 8 otieno. Gikone gi kwedo kang' mar piny owacho dwaro keto alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e lwet ji giwegi, gino magikone kidek miyo thothgi wito thuolo mag tije. Jowuoth mane walosogo koni chenro mag wuoth orochore to chutho mago madhi e pinje maoko matiyo gi ndeke mohinga achiel. Jotijego oramo ni ok ginidogie tich nyaka piny owacho wit oko paro makamano. Kabende gijiwo jowuoth mondo mi odogi e otende kod kuonde mamoko mane giwuokie. Nyaka ne piny ru, en mana ndege achiel kende mawuok e pinje maoko ema osegoyo alap ma Moi Mombasa. Sasa nilikuwa nimebukia ndege yangu hapa ndio niende Germany. Ninatarajia tu itakuja. Hii ni mambo mbaya kwa sababu sasa kutaabisha watu kama sisi innocent travelers. Hiyo ni mbaya sana. Mimi naona ni mbaya. Hatutakiwi kama mimi na umri yangu, sitakiwi kuwa nimepanga laini hivi. Ningeomba tu rais wetu William Samoei Ruto pote alipo aone huruma wananchi wake, na si wananchi wake tu, watu wengi kutoka dunia nzima wanatumia hizi airport afanye jambo la maana, yani isiwe inajirudia, sababu si mara ya kwanza, imekuwa iko hivyo, baada ya muda inakuja inatoka, atafute suluhisho la kudumu. Sisi tuko pamoja na watu wetu wenzetu wale wako Jomo. Waliamua kwamba leo iwe ni leo. Na kwa hivyo hata hapa Mombasa leo ni leo. Liwe liwalo, Adani must go. Lakini kuja kuchukua JKIA sisi tumekataa kama wa Kenya. Hii airport ilijengwa na wapiganaji wetu wa uhuru hizo miaka za kitambo. Tunaomba ijengwe airport nyingine, sio kurenovate hii. Tamu zake ni mbaya, vitu zake ni mbaya. Ile makaratasi tumepatiwa hata ukiangalia hauwezi elewa imeandikwa nini. Adani owns 74% of the second busiest airport in India. So zile 135 airports za India hazitaki. He wants JKIA. Why?